Given the arithmetic sequence -2, 3, 8, 13, 18 and so on, find the values of the first term A and the common difference D. 3 marks. Okay, yang ni awak perhatikan ni dari topik arithmetic sequence. Okay, so dalam topik arithmetic sequence ada diberi formula dalam appendix final. Diberi dua formula ni ya, formula Tn and formula Sn. Okay, dalam arithmetic sequence, beza dengan geometric sequence. Dalam arithmetic sequence ada common difference D, ada simbol D. Okay, kalau ada simbol D, means topik arithmetic sequence. Okay, jangan tersilap formula ya. Formula diberi, cuma awak kena pandai pilih lah formula mana yang akan digunakan dalam arithmetic sequence. Okay. Okay, number Roman 1, find the values of the first term A and the common difference D. Okay, first term ni bermaksud T1. Okay, simbolnya T1 ataupun A. Okay, nilainya adalah negatif 2. Mana dapat negatif 2 ni? Dari sini, yang mula-mula sekali. Okay, term yang mula-mula sekali, so itulah T1 ataupun A. Ataupun the first term. Okay, nilainya adalah negatif 2. Okay. Okay, and then kita nak cari common difference. Okay, common difference formulanya adalah boleh T2 minus T1 ya, T selepas tolak T sebelum. Ataupun boleh juga T3 minus T2, boleh T4 minus T3. Okay, let's say saya pilih T3 minus T2. Okay, mana dia T2 and T3? T2 and T3 yang ni ya. Yang ni T2, 3. Yang ni 8 ya. T3 ni adalah 8. Okay, T2 adalah 3. Okay, so kita gantikan di bawah ni. Okay, so we have common difference D equals to T3, kita gantikan dengan 8 and then minus from formula. And then T2 kita gantikan dengan 3. Okay, so common difference D equals to 5. Okay, mudah kan untuk 3 markah. Okay, okay, and then number Roman 2, find the 15 term. Okay, okay. 15 term T. Okay, so kita akan guna formula Tn, okay, untuk term. Okay, so formula Tn ada diberi dalam appendix, so you just ikut je, you follow je. Tn equals to A plus N minus 1 times D. Okay, ni Tn untuk arithmetic sequence. Okay, okay, and then kita nak cari T15. So N ni kita gantikan dengan 15. So we have T15 yang ada N kita gantikan dengan 15. A ni kita letak dulu A. So T15 equals to A plus N kita gantikan dengan 15 minus 1 times D. Kita solve dulu yang dalam bracket ni. So we have T15 equals to A plus 14D. Okay, kalau tak nak serabut, kita ganti N saja dulu. Okay, and then kita gantikan pula A and D. Okay, so we have T15 equals to A, kita gantikan dengan negative 2, and then plus 14, D, kita gantikan dengan 5. And then you tekan je calculator. So we have T15 equals to negative 2 plus 14 times 5 dapat 70. So negative 20 plus 70, so we have T15 equals to 68. Okay, ini jawapan untuk number Roman 2. Okay. Okay, next question number Roman 3. Find the sum of the first 14 term. The word is sum. So, we use SN formula for arithmetic sequence. Okay. Okay, so the first 14 term. Okay, the sum of the first 14 term. Okay, so from Sn formula, Sn equals to n over 2 times 2a plus in bracket n minus 1 times d. N sekarang kita gantikan dengan 14. Okay, so S14 equals to yang ada n, semua kita gantikan dengan 14. Okay, 14 over 2, a dengan d kita tak nak ganti dulu pun boleh.
So, kita tulis dulu sebagai A and D. Okay. So, we have N 14 and then over 2 times 2A plus N gantikan dengan 14 minus 1D. Okay. Yang boleh simplify tu kita simplify dulu. So, we have S14 equals to 14 divided by 2 equals to 7. 14 minus 1 equals to 13. So, we have S14 equals to 7 times 2A plus 13D. Dan kita boleh gantikan nilai A and D. Okay. So, we have S14 equals to 7 times 2A gantikan dengan negative 2 plus 13D gantikan dengan 5. And then you tekan calculator. Kita solve yang dalam bracket besar dulu. 2 times negative 2 equals to negative 4. And then plus 13 times 5 equals to 65. Okay. Dekat luar still ada times 7. Okay. And then yang dalam square bracket ni 65 minus 4 dapat 61. And then times 7. So we have S14 equals to 4 to 7. Okay. Ini adalah complete answer untuk question 7A yang ni. Okay. Dapat?